Don't rude. Geude Gikuyu. Gikuyu ri. Mukanyo kwa thoguo ri. Shoguo. Shoguo ri. Gukaguo ri. Mamaguo. Isanyo kwa ri. Some of them sound rude. No ne Gikuyu. Yes. Emela mutumi yake ako igori. They are having an issue. Yeah. Heotana marenda kuundura. Yes. Ni heo ndungiheo kindu irone mundu akuyathira. Sitaki. Rekene mo. Sitaki hiyo. Nimerega kugurirwo riri. Karafise ni mwari wao. Yes. Ukoro ha Tanganyika. Ayuta Tanganyika. Mwari wao rutaga Tanzania. Ni nathi. Nathi githio nas. Ni nas. Nas ni onathi. Yes. Nierega kumatumanira riri. This state of the art television. Isi cia kireu super slim. TV thia icekehete. TV shoka icekehete ore matuko marathie. Gwecio na isia mugongore cia twikire obsolete. No, is near obsolete. Because even the technology, when we move to digital, the analog ones do not get anything. Shikiri okuo digaru nini hiuthagira nyamu itagwo decoder. Decoder. No muthe duka-ini gukora TV ya mugongori. Ni ngumu sana. Icio ikoragwo riri. Ni relics iria ciatigirwo kwa mafundi ma TV na radio. Kou nio mekoraga na cikoa cia kuibia iyo nekana niki ni stock na stock. Yes. Riu ni makiguywo gakarabisa ni kau slick state of the art. No re ure akoigo na mukamara bica na riri content. Kwena content war. Yes. Todo akoigo ri is very secular room. Secular. Na mutumia yake niki is the opposite. Is the opposite. Leo akoigo na kore nikareketie kumenya mutambo uyu. Leo nikarahuthira kindu gitagwo utawala wa kimabavu na kiimla. Kimabavu na kiimla. Pakisahili kingine ni udikteta. Naam. Udikteta na ubepari. Na unyanyapa. Yes. Niamenyire wega modus operandi ya TV no. Riu arekira kwa dasi na akaitha remote. You see, TV is ya thiko ici. If you lose the remote, you lose control. Iyo ta na remote ri. Nyamu ndo ngebe control. Yes. Riu arekira ku na kamehitha. Tumia karugiri no ni na kiriu ni na ku remote yo eku. Ha. Mutumia we no ikarire nja. Tonda rikiona dasi ni kwa ndo very conservative. Akihurira mwari. Thagua guku ri. No nyimbo iria ciake cia masoniki. Ya masoniki. Agigita ndaci uguo niki. Ndo maroragia. Kou ni guthukia. Taguo ni tararita agikura tondu riri. Nyimbo iria arona ri. Ona aria maracina nguo ri. Mwihumbire ni urora. Na arahitha nginya rimu. Na thoguo ni nyonaga tiga ni mbeca cia mukundereire. Yes. Guku ndangituraga. Aratige kira katuni na agathi na remote mugunda. Oro cio ndiraumenya. Ni niaraga. Riu ndiendogire mutambo uriku. Uyu. Tucokeria twari nayo. Ya batoni mundu ahutagia kuri yare arenda. Thoguo nyamuno ni kumuritia. Namenyire nyamuri moti hatari. Nduri undu ngika. Yes. Riu akoigo ni rakihithire remote yota mutugoi. And suddenly none of them can find it. Goti uradi kana haria mutunyo na mutunyani ri. Yes. Na unfortunately remote no haria roreire ri. Marakete session yake hindi. Muthuri no rahwera mwari. Yo kapi. Ithaguoi. Anyamuka yo ratureheire he kindu kirorire. Twa kwe gutuika hindi.
Ni ula mwana tena kuigua kihindi. Ciugo ndiratamuka cia kihindi irorete we inya. Ona ngimanyete mohoro ma kihindi manjagia atia. Kutikan pat yoro at patkae Kodiat polgure gatari polguru at yoro at patiera Kodiat patpare hai. Makauya. Gweciria tondu niturona mbicari. Reke tutaurage. Kodige parje Narendra Modi. Kodiat pat Pakistan ma pat yoro. Kodiat pat kem tu baru se. Bajatot. Makauya gweciria ni muyoro. Kulingana na mbisha male. Yes. Naleke Leo mwana araugire kiria gwikari. No amatumanire ke? Remote kana technician. No ni monete kihindi githeri. Me akwe corona iso ni uhindi. Tigira genda ugo hindi ri. Mena tukaimena tu. Tutaramugomana. Roho andu acio na roho witu ri. Irie tukora no ndogo. Na tunyamu twana tunugu. Maroho mau ni maraka gutukana. Marero era kihindi exclusive. No muthuri ni wahithire remote akiriganirwo. Marona nginya njera cia kihindi. Tafaira cia njera. Yale mama nyete. Chole wanjera. Itonyo riu no riari na rio kiumia githiru. Aria. Yani mama he muhirira. Mama nyene kweta faira ku nginya ya gwetha andu. Komigweta. Nginya jajo. Ole maragu jajo ku ni rarorio tondu hey vidi ciro kaikarirwo gio. Jajo yo hindi ni marame ovadu. Ni marao ovadu. Na koina no ethera maci akihindi nuthu ikoragwo rwimbo. Yes. Waigweta kihindi mweri. Na remote matire marameona. No mametanyite to ti ndironeka. It's a very exotic brand. Yes. Ni maokionanga kihindi. Alo ya head sports sione cricket. Ati heo horo wa mifi. Tumenya janginya kwe ndi mehira ya tigaine. Kwe nderu cia inioro. Kare mavivi. Na karavinga. Kwela mena bato ni vivi. Na kwena wanja ndayenja. Na niale yani ya maboga. There you go. Na mamu yorori. Na nianana yo mujomba. Wa muyoro. Yes. Okwe dia ruta awira kundu gwetagwo chansu. Chanzu kana chanzu. Neo. Karuo gote yigi moza akuga chanzu na mshomoroni. Mama chanzu na babuli. Hapo Mombasa babuli. Mkagwe feli. Yes. Tiaken. Maraka lionu. Adudesho meke jatiriri. Itura ria kwa ori. Mbungeri. One ni mabete guthura prioritization ya project iria ciendekithitio cia NGCDF
to ni maikoro mari think tank ni opinion leaders na ni ma complain na opinion ya ode kuwa onoritu kai mateka public participation ni kaguo o ni wa oka hotererio no mauga o ni wa itura ri okuwa go ni itonga. Oh, no, mind that is the society we have. Yes, the battle is not to the swift, the race is not to the swift, not the battle to the strong, but that is the way to bet. Leo joba na mwani they are friends. Yes. Ni mara bete makale na muno na medekithia ma member parliament ma ku upgrade 4th tier o ya kiria ya gigari. Oh ya 4th tier itura leo. Yes. Ya upgrade tuike ceceni kana. Yeah, upgrade wori wigie facility. Oh thondekero facility si njega. The post ya ori ni yakiheanirwo mugundai, but it's a very small place. It's just like an office. Acio na andu mara huori mararagio hau ni thigari nja okone kurararanio if it is way late magathi gukothwo ceceni ingi makaneano divisional headquarter diriri no tondu tent iciko cia VIP ici nene ri ni kona holding. Yes. Haria mugeni aba wegatia haria ba kuingira riu ndiri holding na ni kugemeria to drama ni cia ndiri zero. Irari 4th tier kire nini yo. Yes. No ro mo bunge akiwa tondu wa the rising proliferation of criminals in the area ni marabatara sa ni marabatara gwakirwo giceceni kiega kina thero and they voted funds na mundu ri okwo kandarathi ya ugiaka that modern zero ri ni muruwe wa muyuro we mujoba yesan. Yes. Riu ri aheo kandarathi ga gwaka thero to ni mari urata muno na mbunge wa area reko wa area yo ga munyitireire campaign. Yes ni mwa munyitireire bega muno and you know maundu maya matithia haraihu na support. Yes. Loyalty is rewarded. Yes. And loyalty is not bad. And yakwo. Yes. Actually last weekend niguo iraruguririo yaje operation the mojube kana. Yes, how you carry aikari uguo yetie guoya itura rigi okay. You know, in politics you cannot do things in the dark. People will never appreciate. No ginyororo gani itura riothe. You have to scream about it literally. Yes, na mamenye niwe wakithia because that is the way our politics works. Yes, that is politics. So you have to tenda wema uende wapi? No, ni utenda na useme umetenda. Yes. Ni utenda wema upewe nini? Makofi. Na upigishe makofi tena. Yere ke ya the gas station. Ya menya raini ire ogukeire. Oh, makofi. Ule. Bori na one marahea we're the pioneers. Oh, after the facility was unveiled. Yes. Ni marahea pioneers. Akoruguria gikaro kereku. Gikaro giki kieru. As guests of the state. As coincidence and fate would have it, wa mwaniari na mujoba ri ni maikuda hamwe maracogoira na kidogo kuragi akara which is an occurrence that occurs in that village. People know those people marry yo ni maririkanagia maundu omwe akahia akagio yuge moko marake ana kara marari hana maginya kuretwo cia wangu na cio no igwa une cira fish anjereria mucio mweru ri ni kwenda housewarming atithori agethima weru atuekania weru utheri weke atia utheri wondeke maragio marage yo moko. Yes. Neo marari the first state guest in that facility. Thero isijeru. Bueno, karibuni. Nasikiaje? Nasikia sasa? Sawa, bas. Watu wakifanya walivu wanaingianga hapa.
Hapana Mkumba, tunapiganaga hivyo na tunasikizana hii siku ingine. Mbala zetu zinakuanga sakinini muelega. Sikuagi atuumisanagi. Mnasukulia hii kitu mnaifanya ikuwe kumbwa. Yenyi walebi mnyamase hapo. Ama tukuje tuwatuange makopi. Hebu kwanza muwapatie makaa waandike majina yao kwa ukuta. Niyo kwa wana igira seroni ukora mundu andikite hau. So was here. Yes. Reggae was here. on the wall of fame. Yes, there are some people who thrive on very weird fame. I was here the lead days. Yes. Mike Marieli. Mujoba na wa mwania. Yes. Na nithero rakirwo na tondu marauga ne mara Kairu Thero nene. Barakuya beba bande. Wa bande. Tumehela. Hiyo ni kusema nini ongea Kiswahili wewe? Tunasema tumeabiana ni soli. Sheria hainanga hiyo bwana. Mungoje kotini kesho. He was very angry. Todo muru we niwe waka ke. No wake Thero isi. Aleti ya thimu. You know, legally, notificate is not very usually observed. You are supposed to get a call. Ni ofati kuheo chance ya kuhura thimu na rimwe. Yes. Ya mundu ngiuka guguteithia. Manero todo they have the privilege of the pioneer inmates. Intake ya mbere. Student 001. Yes. And 002. Yes. Legislation. No, it's our admission. Admission number. Admission 001. Yeah. Ila aliba muyora mjoba. Mara tupatieni simu yetu. Na kama mnaweza mtuwekee kandi ya 20. Haina kandi. Ai kidogo. Shika. Na unaongea dakika 2 peke yake. Kiura thimu. Fast. Ako speed dial koro muruwe. Yes. Oyo mwaki. Yes. Aramuhurira. Kairu. Oi. Nizo guora kagira iherero. Ati iherero. Agu atia muthe. Ndirakuria atiriri. Na tu hana wa mwania. Ara ina ta ihuti. Nyoe wa mwania ni wa ndawa. Ni njoyo guo. Tucoke tuikio theini. Mwetheini. Murarekanire na mumbunge ucio Thero gwakwo ni morio wa mundu na ithe arugorie. Kio rauga muthe what is happening ndi anyi tolo rauga. Theini Thero no ratu akeije. Tokola na the no coke otuhe. Na no twaregete horo uyu. Ni twaregete horo uyu. Muratore haire goko manyani. Taici twetha merio. Me manyani. Dakiugo. Kairu. Ora mumbunge ocio. Omwera thoguo. Kinya kirio rakire. Dagia na wa mwania. Abani aria na Kairu. Tukaciara ciana goko itonyarire. Kairu. Oi. Woi kakaundu. Woi diendatonya. No kiabe wale die na matu akerie thitima. Gutikoro thitima. Ngai. Mwanyitirwo ki. Tauria tucongo iranaga na thoguo. Maundu turanagio tangimenya turi anake. Riria twakunda marurumuka matirikaga wega. Ate kwandikirwo. Tutiowe.
Wonge kiande kirwati agocongoina na waki neguo. Eka wega warie na mwaki wa nyamu ino. Omwe atithwira akagirwa. Na ni uru muno thogwa meruguretie. Turendekithitie gwa kuona athari ya ciana muraka kindu kingio hathoguo. Musema munda kumwanagerera bwana mkata hiyo simu. No aigwa ne turarumu. Na thigariria twara irwo guko ne thamburu theri. Kamenyo oria gweka hii. Tiatio menye. Ni oe. Ekondo giakete ri. Nole bungora duplicate. Okay, abahigurire. Ni wega ukiande kwando kwa rugorio ne athoguo. Nyongetire karangu eta MC. I know that. And you know the village. You know that now has gone down in the books of what? Of record. Yes. Arugoria Thero. Yes. Amahiga itura riu. You know that Kairu Guteta atiri. The mego faga with his fellows. Ma de jere athuri acio. Oro cio eke atia. Oro hiyo. Government spokesman. Nadhani ni mnenaji. Hata mimi nadhani ni mnenaji. Manake kusema kuonekana kukiwa na usi. You know, it's an interesting office. And I think the pioneer of that office is now CS. He is now a cabinet minister, a cabinet secretary for tourism. Yes. Daktari Alfred Mutwa. And he used to be very passionate about that office. No mwabiririo wa office hiyo. Yes. And alikuwa wone kuona hote anyige. Yale na vipindi. You know, when you are speaking for the government, maita maigene maria thirikari ikoragwo on the receiving end. Yes. Uguo no ri hagira menyonyo here and there. You are not a motivational speaker. No. People expect heavy answers from you. Yes. Na dole hiti. Hiti ya musician. Yes. Ati ndo nimekuorera ruhe. They are there to bash you. Yes. Yes. Na kuria ciuria njega na ige very uncomfortable. Actually, na iria nyingi ciuragio ri. You know, people have issues with government anywhere in the world. You know, give you first world. Yes, they have issues with government. So, gaturwa kaure. Ria kwenda in as much as sometimes you'll be pushed to the wall. You have a kitu geto emotional intelligence. Todo mzunyeri. Basu baroiro. Logo baroiro the current holder. The current holder. Mheshimiwa Mwaura. Mheshimiwa Mwaura. Ni akinyete handu wara urugongo urarahuka. Uma urarahuka. Agua uma urarahuka agua ni kundirwo na ngati na komerera. Na nyanyi. You see, everyone has their breaking point. Because we are all actors in this game called Life. We are all actors. Yes. Kiria yetu gaidaga ri ni emotional intelligence ya kumenya what to say where, when, why, and how, with whom, and how. Yes. No ni moni otindeka ruthingo-ini maundu mau magatukana. Kana kama teaneria mothe in totality. Yes. And there is always a war chant. Okewa mundu uga dauga onumereke we. Mweno ya maguru mana. Waja mundu wa kwaria we. Nando nginya athurari igire mundu wa mubuto omwe. Sidwe bebe. Esi ni kuchoka koria mbere yatu. Oge sonoka.
Mheshimiwa Mwaura ira rakia hiokero agari mwandiki wa mohoro amuritie kiuria. Yes. Amuritie kiuria kia uhoro wa cost ya ndege no ratuika ikuweta mugathe icera ria kuri America. And it's a genuine concern. It's a genuine concern. Of course, the public have the right to know, and the media is the platform where they can get this answers. Mheshimiwa Mwaura hakufly. Uhoro ucio ni uramwakandirie akaweza kumjadilia maneno hata mengine hakuyachukua nchi hii. Alienda chini sana katafuta neno huko la masinga ombwa ni aramururiirie mata. You know, when you're in government, yes, those are things you can expect. It is expected. And they are only human anyway. Asiona ini ndora maundu mamwe kuona korone nie. Mundu agukena raini iyo. Yes. Ndora ngona ai. Neke. Ne he maraka la on behalf of ai. Mudoni mundu mauru. Okirumia ndu bathure. Mwaura araiguita kuria mundu ucio. Ni nuranyona thabari-ini iyo. Uranyona kou. Ithe tiweterera macokio morie. We tu akihiga guku. Baba wakire mukaguo. Ne mberio teo ne re kwaja ruongo. Baba wakire mukaguo we nikurauga. Curi icoka kuri. Yo ne curi itare maguru. No Mwaura arakinyite ira. Mundu ni atindika nginya karuthingo-ini kidogo uruongo ukaraho ukauga riu ri have been too conventional. Yes. You throw caution to the wind. Yes. Wakinya handu the war spirit of your ancestors emanates. Una ndukanjurie kiuria ta kiu we ukarika ni murirurira na general camp. Shoria icio twara kwa nyuja eneke yokia cioria wega utinda hau ndo ni umwe witindira undu umwe wayu na ni njo ni gutumwo tumitwo oto giakimenya uria gutumite rabio yurasie ko uratumu ai gato gitara Tiutara giota utara president wende kithia ikwe no twende kithia president ethe kaundu ga gukulaga ndao toria riu mzee Mwai Kibaki na hiyo ni kubafu na bure. Yes toria mwathe uhuna kaikagia guoko kwarete ni mafie nako you need something a chance. He is not immune to such. He's not. You know, society nowadays and the days we are in. Ekwe maundu magwetaga ni andu guku ni ng'enda-ini utangia gwetire tene. Hapana. We. Mwaura ni araheire kidogo. No, Mwaura kiria ngirekite raithi ni kuruga kiuria kiu. Yes, you don't have to ask. Ago ndu ina njari. Wewe ruka. No, we are that is a matter that I cannot disclose for now. I will be able to furnish you with the information as soon as I get and it. You will be taken nowhere. Yes. No one will take you anywhere. Yes. Kama huna. Kujuria moria matae na maguru. Ngendo ngo makiuria ciuria ta icio. No akinyire tu. Back.